hatu kandon em kataka food Euro session pat te congratulations nam ta kini ki belami haka third list mo ta ka result kaslem te ndre kalami pade te kitu ki balap community ki balap kali sikali na kapor te gidon ki belami kerteng gidon ki mempat mi rodu menta te gidon pade ki ba kali pade ki ong ba baleng yo max kata baleng mi te ngalap ong na kapor ba ngi ngim tip ya ka personal interview max te lada mar visukhen bitang ek tiki max exam bat ka retin na ka exam bat kamara te pnio ka tan re ka personal interview max tip re pio ka no ta kadau nomor la re per tang si max ru kala per pun ba te ban yo ikini tes tang lada phi tho application ni phi pan ane phi kali ne pan RTI kita ki max mo max yung candidate baro kum ka list wise katno ki yo stang katahi ka lat ba phin tip katno max kiyo ta hakane ko video bede nga syukwa on tip ba hatu kandon em kataka food merit list entala mi ka list yung mi police ta te hatu kandon em kataka food merit list in bun ba kali nomor ba kila up community te hama kami rengde makandon misalkan next markinang don biang ki bami bun teliki pus ta te kini pada kidon kanu katu kan teli ki ba ngayo ban check ayo ban list kila banang don kham bun su ya kaneru te kini ki longtang katu kan teli te ki bangala ayo ban check kidon kumba ar po prango de ki ba dang mi pus yang mami kerteng ar pus ma ladap mi lupa ka first list kidon kula mi ka second list temen ta ka third list ru kimi yang nomor ba shu ka first list kimi ab constable mta ki upgrade no kanya ka post ki point no shaka MPRO le ne shaka UB constable te ki upgrade te kini ki ab barang yom ta te abon bade be thamai be ndai tang ka MPRO bar ka UB ni ki bon ko upgrade ta in pe kerteng sakat tangut kindon te kila ban tam maybe lipo kini di tang khas jen tiamo garu ampat ngam chakra bat ki oda STSC kham chakra ki tur kindon be tama kila duna pade te baro kinam don shu ya spa maybe 50 maybe 60 maybe mtahi then la kinlang baro try hapo shispa be to in pe kita kerteng mo kiban sami biang amot ba kini ki pus kin sadon biang haka food list khamtam ke ab ta karang mi be tikana be ab constable kanang mi be haka food merit list te kita ki bron bok hi kinla ban yo ban mi biang kerteng ka jong pi tu ki mempat mi ma ta kat kum kini ki ba nga list ma te sa check nang ne imba la check tengla check ni bala risuk walang te haka scan list yo ab then haka third list irung haka UB constable kan thei dan Haris Dickinson scanless yo driver ngam check ra kidon bi yo arpos le post kidon bi yo fast race rong yo tanggawe la biang ngala menang check borre te mentai yo MPRO dan Veronica Nongrum nak AB ke MPRO female turu arong kan thai ta dan Veronica so chang naka fast race AB poi ke MPRO and check on no last born claim kini ki weta nak AB MPRO ma bro last born claim nak AB ke MPRO naka fast race mi yang sangat third Hey last one claim hey Snyomi Sana Priyanka Dhar ban kemenlang Marwen forward money but the forward money kini nak AB syaka MPRO kedon lang makan thei rong demo dan kibadan sanaka AB syaka UB constable kibadin naka fast race mo kibangala yo ban check yo kidang don yang ro mo don kibawan jonro yo rang don te merba kala bandang bun susu opos kini ditang khajen tiama bolding star nong si Cleopas Emily dalam miki thaba last bon claim man kit bonglang melim kelio marjon sotun rispan marsing man borlang kharmau ban simply marthong sondermbai westerning doling ami gracia kharumlong dan ambor cerma sangreng stan cermang Bobby George doling ayuka Lowell Siangchai te forward perang Rumi Lengdo slowly sumer Ini kidon ni bare khasijentia kidon ru ki UR category check wangne kidon ni ken thega to kanangur te kila bandang dot shu claim check bhalo de baro
te ngati kena ba kindang don biang kiban rong kalis tang nei khas jama ba di kategori te maybe khas janja ba di kategori lipo plus nene sau pongo de kinang don hi te ini ki bompat milis te yai kermen la da pidon hat mira pin kermen yelde ba pin mi be la mi reru sa try dia ka next time tang ma kermen be pin mi an marba kawai te ngala da bong pamo ba ya ka personal mark interview ngim tip re te mla re banong katno ka last mark katno ka ayu mla re banong ma te shuya up community be ya kata ka jong lade kami na kami ro community kermen be ya kata ma te kine ki pangala de banyo te gitu ki bakali kandon em kata ka food release kandon be kumbang ada penih ne idon ki herteng ki bala mi arar te either can live ya kane ka pus kane ne either can live ya kane ka pus kane te bun kit upgrade be mar kane ka de class 10 pass kane di class 12 pass te ken jom be class 12 pass te kun tai ro ro ab constable nang mi les shu ikiwita akam check shu te yo blado tama ab ta it's for sure ba ken sami biang kalis food merit list te hadu lanu ya kata mlar bantep ngin saya check ngin saya up ya kata tama surely kan sami be te tanggi nei te na ron biang mal update ngam so update bang habai de bat kene te tanggi nei ki juptip pressure